bol ini bố bay kia bố rụng không nhỉ không bắt खेफे नाय जोंनि आसाम एमएलए साहेब न सचुं रिग्रानाय बनर सारिये जंलाम संनाय आपुनि नेक्स्ट चंचेनि sarno hambaya payo kaksamu ya paiha sarno ketel bono ya tagalanai jo tono o jaga kaisa football tournament tini jeng naiman nai o football tournament to faiso paijak sini thui thangjanai ke ex minister Dra Kumar Riang ni duslano tabuk ni bortoman ni borong genang MLA 60 Kanjanpur ni sini takuk Philip Kumar Riang teo pando faiso paijak sini o pandora naikona ni bagai borong genang Kanjanpur SDM sahib Deepak Kumar ji, teo pandao tongo sini ex ministers ni jorao samung khlainai sini lekina hogra borong SK teo odaya so asukjak sini tebo adongro te especially jararo faisok bajak o amchaini jotto thunani bagi faijak duita team ni players rokno te nainai rokno supporters rokno ani khaksangma te hamjakma te khulumung yafaro okra rokno especially ke tini borom gunang MLA ni naharbung tamo abo jeng tiri saimano wo obo puilaya last year ago volleyball rog riwi tongo tabo jaga football jersey rog rijaknai hand gloves rog rijaknai bini MLA fan ni rangbai obo chini sikla rog no borok bongni body fitness kaham tongthung bongni physical fitness kaham tongthung amono bo wansugo aboni bagino tini jeng chini Karanai Club. Jadi Karanai Club ni organized by football tournament. Sehingga Karanai Club ni president, secretary, the members semua bo hambaya faro je norok omahake wan sugui chini borom genang MLA ni aro approach khlai kana norok aboni bagai bobo tini khaba chawai norok no hamjakmani je o mari bo tini difainai tini o jaga bera jaglugo chung o jaga je keplai nai je winning nai te je runners nai borok no o jaga trophy bo rijak nai ika omo chung sudu oro phaikya football thunglaikhya chung win kha to chung lose kha omo chini borok ganang MLA ni wansukmaya bini wansukmani ke chini siklarok no o amchaini jara skill kreng jara football interested borok tebo kisa borok no dum salani borok no kisa help khlainani jate borok state level national level thungui future bright khlaimanani abono chini borok ganang MLA ni naharbu ketini junglugui tongo sudu educated engkai simi bongya educated ngya uibo जों गोबांमा
চিনি ভারতবর্ষ হাইকে ইন্টারন্যাশনালি जों नुगै दङ যারা ফুটবলার जों नुगै दङ सुनील छेत्री सं हिंदी बाइचुं भुटिया रेनेडी सिंह संग फुटबल थुङिबो बंनि लाइफ बरक सोसाइटियाव कायसा गाहाम जागाव दङ दिनि जों नुगै मानो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी संग बरक बरनि स्किल दंमोननि बागैनो बरक तिनि बंनि खाव मुचुंमा दंगैनो तिनि बरक कायसा गाहाम पजिशनाव तिनि बरक दङ सारा भारतबर्षनि बरक जों इभेन जों 10 दानि बरक जों बरनो सिनियो तांगै कारण बरक स्किल गाहाम